Na kajinglap bagadon kajing pencebo pathari kawa dan telan bat teng hiang na kajing berat nyut awlu makordop hima sora hakibriyo ki bomdan syu kajing iteblem na kaliang khasi students union wa kaliar unit harangkat kajing senran lang ke KSU South Khasi Hills District unit hakalai trek rumpang arja penrio ka lej banbu de kajing ujor ha USDO ka sora civil subdivision halor kani ka kam. Habakran sikila pasai kubor na kaliang usamla Carmel F. Malnyang, Presiden ke KSU wa kaliar unit. Luang baka cing berat nyut nalor ke cing pencabo iki kiwa karbadang mi kisngi kelanang yai kiu bakani ke bu cing ma shibun ya ka kwat ke khia. Nalor ka taw loong ba na kaliang USDO ula kular ban shim khia ya kani ka kam. Batnya hakani ke cing kendu jungi ngila beli bu ke cing ujor hak bedai bak ke cing penjaklia bak ke cing berat pathari kinyut ke cing penjaklia kiwa. Di nakaliang jungi ngila bu kejing ujor ke bede bak kejing penjaklia kejing berat pathar tu unyut hak de ulum mau kordop di nakani kejing berat pathar ni ke pandang mi kisngi ni ba kala nang bun bak kani nakini kinyut pantang selak selap kila bentuk sekiwa kala bentuk sakawa dan tlan di kani kawa dan tlan ka de ke ba kisnang South Santli kisnang kejing pendan kam dang ta ka umbam ka umdi bat kiwi kejing dan kam kejing ni ke ba malakasngi di lada kani kejing nyai berat nyut pathar lada ni i bana kaliang jo kesang lada amla bantek lakam di kan wanra kejing bak kejing ma ke bakrau iktu ki beriu ki baju pendan kam ya ketu ke nang ta ke umbam di bat kiwi kejing dan kam kejong ki ba malakas ni kumju ru na kaliang jo kesang ni la bu i ka jing ujor ha SDO ha bedai bat kejing sat kali pathar tai ke wa ting hiang tang wi ki sat kali hindai ngi kat badang mi kisngi kejing sat kali kejing ban sat jan jo kibreu kejing bam khanang i kelak sulong lai lan palat khamdadan kanu kejing perking haba kibreu ki bawan tu kejaka kibrat pathari kinyot kinyar ki plastik ki jaklia jabok jaban borok ki bami lagi jing penan kam ki jongki te kani kejaka hadu menta kelong lai lan hadu kata haba mendan nong pet mendan nong pet mendan nong khni ting iba ada ya kani jakar lada amla bantek lakam ka selong kawe kum kawa ko bejak liatam kani kathan ke jongi tina kaliang jongi gidap na kejing smukia bangi lai kendu USDO bat hadi kejing ya keren jongi na kaliang jongi USDO ru ila kular ba incident lang joint inspection ka bede na kaliang jong office SDO na kaliang jong kasang ba kumju ru ya na kahima sara naman bakini jaka ki bang ngala keren sakmat gede kiri jaka ki bahap po kahimasa ara habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya